أسبوع قبل الانفصال عن قطاع غزة عام 2005 ظهر القيادي الفلسطيني محمد دحلان متفاخرا بالخطط الواعدة في القطاع. אני חושב כן. זה החלטה של הקבינט שלנו, לפי ההמלצה שלי, ויהיה מנהרה ככה מתחת לכביש פה, וניקח את האדמה של נצרים, כי חדמת של הנמל. יש שירותים של הנמל. دحلان مثل الكثيرين حلم بعد خروج إسرائيل من قطاع غزة بتحويله إلى ريفيرا وإلى مركز سياحي في الشرق الأوسط. الجيل إذا لم يجد أمل هذا الجيل سيكون عنوان للمواجهة. ولكن القطاع تحول تحت سيطرة حماس إلى أمارة إسلامية متشددة. הנינים שלך, תהיה להם בעיה איתם, אין לזה פתרון. רצועת עזה היא אסון טבע שנולד במלחמת העצמאות. זה פצצה שאין לה פתרון. قصة قطاع غزة بدأت عام 1948 بعد أن دفع جيش الدفاع الجيش المصري إلى الجنوب ودفع معه 200,000 لاجئ إلى قطاع غزة. Mr. Gaza, do you still think it's a good idea for Jordan and Egypt to be taking in Palestinians when they reject the idea and the Palestinians who are living now in Egypt? I think Jordan will take people from Gaza. And I think Egypt will take them also. I mean, I heard somebody said they're not going to, but I think they will. I feel confident they will. الرئيس ترامب ليس أول من يحاول إيجاد حل لقضية قطاع غزة التي أرقت الكثيرين في البلاد وفي الخارج. And it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. إسرائيل حظيت بأول فرصة لحل قضية القطاع في نهاية حرب الاستقلال وخلال مؤتمر السلام الذي انعقد في لوزان في سويسرا. Put on the table a proposal to resettle 100,000 Palestinian refugees into Israel. But the string attached was that he wanted to annex the Gaza Strip. בן גוריון ראה בעזה הזדמנות. ברצועה יש חוף ים, יש שטחים חקלאיים, הוא רצה לפתח שם דייג, חקלאות, וגם שישראל בכך תתרום את חלקה ביישוב של פליטים. אבל המשא ומתן המדיני נכשל. We're going to take over that piece and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. عشق العديدين في إسرائيل للقطاع دفع جيش الدفاع إلى احتلاله خلال حرب عام 1956. כיבוש הרצועה וסיני היה מימוש של חלום כמוס בראשו של בן גוריון על הקמת ממלכה יהודית ברוח התנ"ך. הוא אמר את זה, קמה מלכות ישראל השלישית. بن غوريون أعطى الضوء الأخضر لبناء أول مستوطنة بعد شهرين من نهاية الحرب. בתוך פחות מחודשיים מסיום מבצע קדש, ישראל מקימה ברצועה את ההתנחלות הראשונה בתולדותיה. חברי גרעין הנחל שיושבים בכרם שלום נשלחים לרפיח. ولكن الضغط الدولي أدى إلى انسحاب إسرائيل من القطاع. The government of Israel announces that it is making a complete withdrawal from the Gaza Strip. بعدها ب10 سنوات وفي حرب الأيام الستة قامت إسرائيل ثانية باحتلال قطاع غزة وعاد وراودها حلم قطاع غزة الخالي من الغزيين. שר החוץ האמריקאי דאז דין רסק רמז אל תגרשו פליטים. זאת אומרת, אל תעשו מה שעשיתם, חלק ממה שעשיתם ב-48. وحينها أشارت عليها الولايات المتحدة بعدم طردهم. משה דיין מתחיל לארגן פשוט שאטלים, אוטובוסים. סעו לראות את הגדה המערבית, מה אכפת לכם? חינם, עלינו. ומשם אמרנו, תקבלו את כל הסיוע אם תעברו לגדה המזרחית. הם לא קנו את הפיתוי הזה. ترامب يقترح ما اقترحه الكثيرون قبله، والسؤال لماذا ينجح الأمر الآن بعد أن سبق وفشل؟ והדרך של הממשלה להתמודד עם זה מדיניות של עידוד הגירה. איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבור לארצות אחרות. דבר אחד שבטוח לא יעזור לה לעבור לארצות אחרות זה אם יהיה להם פרנסה. سلسلة عارض غزة التي أعدتها القناة 11 تكشف إرشيف خطة أعدتها إسرائيل لتشجيع الغزيين على الهجرة. זה מסמכים שיהיו סגורים וחסויים במשך עשרות שנים.
יש פגישה, יושבים בשלמה גזית, מתאם הפעולות בשטחים, מוטה גור, המושל של רצועת עזה, והם מחליטים לשמור על רמת חיים נמוכה ברצועת עזה ורמת אבטלה גבוהה, כדי לדחוף כמה שיותר אנשים לעזוב. סוף הקיץ של 67, העניין הזה מתחיל להתמסד ברמה מדינית ישראלית. יש מגעים של כל מיני חברות הגירה יהודיות ולא יהודיות. חברות הגירה? כן, יש דבר כזה. יש להם סוכנים ערבים, והם מכירים את המחנות, את האנשים, ומרחרחים אחרי מועמדים פוטנציאליים להגירה. ولكن الخطة لم تنجح، حيث غادر القطاع فقط حوالي 5,000 فلسطيني، ما دفع رئيس الحكومة حينها ليفي أشكول إلى تعيين مسؤولة عن المشروع. עדה סירני הייתה מומחית לענייני הגירה, רק מומחית לענייני הגירת יהודים לארץ ישראל מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא מינה אותה בראש יחידה סודית, שאפשר לקרוא לה יחידה סודית לענייני הגירה. אחת המחשבות זה להעביר פליטים ללוב, או בכלל למושבות איטלקיות. אלו שגרו באשדוד, ביפו, באשקלון, יעברו ללוב. לאף אחד זה לא נראה אז מחשבה הזויה? בשום אופן לא, למה? עשו מחקרים, שאלו את האנשים מאיפה אתם, לאן אתם רוצים ללכת. האם תעבור לארצות אחרות? לא? למה לא? ובאמת אחד הדברים שעולים משם זה שאסור לדבר על העברה כקולקטיב. אבל אם תיתן תמריצים לאנשים כאינדיבידואלים, יש סיכוי טוב שהרבה אנשים יעברו. يتردد أن رئيس الحكومة مناحم بيغين وخلال مباحثات السلام مع مصر اقترح على الرئيس المصري أنور السادات بضم غزة إلى مصر. وسواء أكان ذلك صحيحا أم لا، يبدو أن مصر لم تكن معنية بتحمل عبء قطاع غزة. ברגע שנחתם הסכם השלום בין ישראל למצרים, מצרים אמרה עד לקו הזה את הכל. מעבר לקו אפילו דונם אחד אנחנו לא רוצים, וגם לא היו מוכנים להחליף. مصر لا تريد غزة ولا الغزيين، وإسرائيل أرادت غزة بدون الغزيين وفشلت، والآن يريد الرئيس ترامب أن ينجح حيث فشل أصحاب القضية.